Kada say TIME. Time Heba. So your driver didn't say who tear me and me patch out. I only dab motors for in his house. So the car and go see fit them. Nah, fit didn't say baby I say no ni bi wo. Catch any so nyina ho na wo ba. For car conquer. Akwaaba so kan. Dab motors. E ma wura feeding dab motors. And that's all patch your number is here. Now ti wo mo ahoma 0302 66 51 14 and 0307 013163. Dab motors. Genuine car spare parts. And yet all V8 Nissan, Sonata, Toyota, Honda, Kia, Esetelo. Nina no yatombi. Oni eni nsa so. Dab moto. Ya ba se ba beboa. Abusia for 1 minute past 4 o'clock here. Medin di kwa Kunkrom Africa se. Me kwa commercial break abasisia. Me ba metro aso kopem se no nsia bebo no nsia ba. Away bas. Empenifo se. Nia we bi pen. Any friend I be afo. Ahenkan roofing system. Osi odan main station abronsan no. Ye boda baso na ninjuma so dirty. Na nam se samanpa ene tuna bedinti Asatec Company Limited. E de wonmo tuma abebo Ahenkan roofing system. So enti nei wo ba be sit dan ana wo bebo wo dan so a. Eye Asatec Company Limited. E dan ni se wo be hyase no. Wo be hia cement anasa blocks ana iron rods any roofing nails and chance be na open say self lock standing seam shingles MSL IBL step tiles IDT galvanized roofing sheet aluminium roofing sheet alozic roofing sheet rain gutters say 14 feet length and 20 feet length open ridge caps say 14 feet length and 20 feet length valley gutters ninyina yen and yadema Ekadensia wuniama any dinosaur body a Asatec Company Limited on Ahenkan roofing systems akabom wo pesa wo sit dan ana wo ba wo dan so a yema free technical consultation wo sika ne nsompo a wo tumi tua ne kakra Ahenkan roofing systems on Asatec Company Limited akabom no eye juma mapa na wonom eye wo masu ne mienu e wa akemda sa wo pe blocks any iron rod ne bi atwa wo be huomo e wo abuabo kwantempo ne so intiama hotel junction wonom a na face sa wo pe roofing nails any roofing sheets ni be aton so dia wo be huomo e wa akemda edwa na chire wonom a wo ne Kia station no e bo hwe ni mu eno ne sa wo be frɛ yen 0245 979311 Ahenkan roofing systems Asatec Company Limited Tuma abebone dia no die adansifo nyina se ye house we cha Entiana no fasting na ye de kwawie enti sofoka say enkwala no yem break it 12 na mpenifo no break it 6 o'clock to 12 pepe na fizzles food edi meduane ebre me chese sofo our daddy abre me ti no 12 pepe na mo de buy na me gye right there na de mo say fizzles adwuma fo mani to edi say aduane no so ye guy neat fizzles my idea chese what die na time no pepe na mo de abre enti me gye me de na say me di me say me de me fa 3 bi anyo me de service come adem no fizzles food ma drum me aduane na de ma me person di me say me ma no mpanifo making me fa ma no nti fizzles omo ye order bia say engagement say party say wedding chese ni nyina omo beje ayama fizzles food e wo dan bo abutu afi junction order no fam bro it wants to fizzles food 0242 992579 and afi 0505 666948 now on to place you order Ago Adeshimaima. Minkwana bone Frimpong Enterprise adwumawura wadi papache intina mani agesano na menimi se achim dane ni mpatamade se wupe provisions pa duduo mato a agire nkran se na provisions duduo mu nyina ene electrical gadget ne nyina
our Frimpong Enterprise. Adwumawura wadi papache achim down Mandalina Hotel aseo pe and a Frimpong Enterprise bo say eba bamba me security so dia cameras no 24/7 ejina so unia na me bepie mu aha no na ekọ na eba anwomani say ye tea tomatoes say ye fried to say ye mo say ye biscuit say sunflower say detergent and a milk. Oh my God, na ekọ na eba bibia wo pe sanitary pads and a padlocks bibia buzuze tam our Frimpong Enterprise adwumawura wadi papache ade bia wo pe ato akogu store mu no ye wonu doso po wa ha ehutwa eye papa ne boda form ma mu pe product which is sugar toiletries milk drinks any communion one dey keka ho akogu mu shop there muni problem kra Frimpong Enterprise drink depot no ewo Mandalina Hotel Abronsan no and a bempa friend ewo 0244 897-525 and a 0242-111-236. Frimpong Enterprise, a Jumura, what the papache. Esiane kaja yanseda. Dienim ne wiano, yenso kane ewi ne manajo. Kweku esiedu herbal clinic. Yenimu fetetete. Wuka wumundro mienu ewo dwaso no. Gidi herbal misha. Ene nkunimdi herbal misha no. Etu yade asese bibi. Sese die. Kweku esiedu herbal clinic. Yatre yetaba mu ankasa. Yade ye clinic foforo kra. Abebo ase. Ewa achima boabo. Enu nti odane ne mpatemfo. Asaman kese. Ene mu a abribia. Mo be pesa kabebe subua. Ema odifo kwasha. Ene na doctor fo. Edi edura ka wono. Sese die no ne so do ani kire mu. Eno ne so do ani kire mu. Ewa kima boabo. Se wo be kweku esiedu herbal clinic a. O folder, o card, ene o screen no. Eye free. Ye o machines a wodo a. Ye de be hwehwe ni padue ni mu. Na fei machines na nkasa twere dura. Ye betimi de ama wo. Ye wa doctor fo, ene nurse fo a. Wo ma kodare yie. Ewa bibidura ya rehwem. Enti fa wo yade ne bra. O pese ba wo fie, ebe so yade. De frem home care na. Ye wa nurse fo ne doctor fo a. Wo ma nkasa beba abehwe wo. Kweku esiedu herbal clinic. Ewa chima boabo Peace Town. Ye ben Jehovah Witness afodan no. Frey 0247 037564 and 0530458106. Kweku esiedu herbal clinic. Ye be so yade ema ho ato. Asampapa bi amati oye asampapa bi amati offer oye Medicine papa be na watia offer oye yedi asem de no oh menua eye HJ Africa domini CSR Ghana heya eno makabom eno ma me how to atwa nei metu sanyum yo o makofa organic fertilizer ba eye wofuo ni ye esiesi asase epammoa na ma ono ba no eso doso kuafo ene fertilizer ho ye din yenya bi kura nto ebo no so ayetare eno so tiri mani je esanse offer kakra bi bottle ba ko 2 acres ebeye ne kama na be so so se doso enu ntina me bo hu dawro ediama Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 05045944469. Any baby I talk ya hu nyoma bia. Offer organic fertilizer. As a papa bia offer. Oye. Offer. Oye. Offer. Oye. Offer kakra bi so no ba no. Ebe so doso. Ma, abuchira fo. Hey, besi na baby afri ba na sa na hotel. Debi ma show fa fie na fiti abontia ba inside baby aye shine. Hey, wo fa wo yeska wo. Akwantifo ni o. Hey, Kofi. And I said na nkoma Rich Electricals o. Aso ni Rich Electricals. Me de me nko bono. Ne light will be bia ono ancha na mtofi. So POP light, open wall light, ring light, corner light, chandelier light, different types BRB obenya du ono. Rich Electricals asa tonton ceiling fan, any standing fan, ye wo solar, any de adima light. Osa tonton plug socket, wires bia e wire e dan bia. E du Rich Electricals. Our patches box, any contact box, circular box, bob no suni, ye wo de charge, our fan light, our ball light, wiring pipes, LED box, extension out drop bia. Just only make an majade. I did bia e fa light on dear. So we sit down up so wire and our box bia pattern. Oko Rich Electricals. Ubenya bi when ye bia kwada
adeɛ cha no asaba ɛni kasɛm ne sɛ yɛ tɔn te sɛ de yɛtu ama obi akɔtɔn pɛpɛɛpɛ nti aso na dawo no kofi ti misikita no ɛyɛ Rich Electricals ne nneɛma afo na ɛsa yɛ papa me nini wu Rich Electricals ɛwɔ Achimudan Estate ɔne wɔ Greens Pharmacy ɛna wɔ dan krom yɛdwene ho nti sɛ wobɛtɔ adeɛ firi yɛn nkyɛn a yɛwɔ electrician a ɔne kofi akɔ fix ne free yɛsan so ɛyɛ delivery ne patch frɛ 0591 651 688 and 0241 666 508 Rich Electricals yen sadia san ohumpu sadia san papa no Ohima mianka mbojuma ewo mpem na asema emre wo mpem pa o Menua kawa kuma ato yam amaje herbal clinic esa enyadowa nyina wono esa enyadowa bi te se bema wayemre ewo mpem bema wontomenwo wo ema afemu nso amaje esa enyadowa bi te se asekeka wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amawo se krampo na mefe dware bana so me ho keka me te se zongola chichi e na achimio dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anase woni pedue nyina ayemre udani weni edi kire amaje herbal clinic wonom ewo emfidie wo ho a wonom edi ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru ubehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo any gas filling station no ene di enfeni mu fra won ewo telephone number edi di soyi eso 0244 877 840 anasa 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa Adishmema muntie me nkomo yi kakra ema me ade ba ko a hipa ne se wo ye trotro driver wo ye taxi driver anampo wo ye private car owner na wo car ba ko gya wo kwantimfi se wo ko spare pass to de hye na bo so tanwe na gine ho de a yajo na age go ubutimi fuana na wonim se wo odane ni mpatamu apa de a na se wo spare pass papa original ai hina da kama ni bo fo de a ene me kan fo dab motors wo aboso kan e de ama se wudu onaka so pe dab motors ade a obia de so momrane ene se original and genuine spare parts papa nko a etima mo odan man so akonso asubua ofuansa irebi ene baby bi amote ene se mo spare parts papa to power kan de a ene enwon twakade o ma yanyi ni kro chia yankon kan na yempiem wo dab motors e won de benya spare parts of all cars ato se wo pese hu de make mu nkyeremu a ubetima Fred Dab Motors I was 030-266-5114 and 030-701-3163 Dab Motors original spare parts on Kwa and Yaton Akwaaba Drive. That's what it's
One pair, Missy one pill. Oh, one pair, Missy one pill. Yeah. Face you women come, Papa, and the signs the diable dear. Sister Bisamin can't trust and you must have Bonnie Beam. Or the sense to be Nayan and the pa. One city of your Fagoto Poki. And I'm wa. So we are not the one city Nisha. Was who bet me a topino. And how they on your person. Let me know na you show no. Oh boy, you must face you doing him yumbo. Oh, top one city number 9 2 city. Bravo pa. Papa might do who ya pa. Oh my God. Babenja Hega, oh no, Papa. Doctor. Miami or Mofa. I was actually a doctor. What about to say? I will say for a back room. There's a Kromun and Baba. I was saying the kind for Faha. Yeah, for Faha. Near tears the Kromusem. And that's what the answer more. And some near chapel. And some the doors of cemetery. But I make out. Yeah. And you are not you. No doubt, me. Now, say, Bako Chroma, Jam Trading Enterprise for say, Coco, me. Omsemen can't say, what I now wafa planning. Say, Obesino, say, Obesia, Bra Jam Trading Enterprise, ho, and a near money ball, or for pa, she. If I show you more than you die, Shama Mensa, Papa. Say cement now, pay. And I say, be up and Nadwa. Iron rod, 16mm to quarter rod, POP, plaster board, fiber, long and short, a batch of plywood, essential paint, home charm, big size and small size. Obaya and Chenya on Sabi to me again. I will Jump Trading Enterprise, essential Marian board. Actually, say, will be a used to be a doing dance as a way a genuine. Ya wakama ni junction ya ni yayi ne din hwe animo yayi Ahenkan na asem bra na woton TV mu ni home use niema ewo junction wakama ni junction sezi akura mega ze wo bi radio yayi biem na omonte one ne din hwe animo me pa cho friend 0208 123872 and 0244 566880. Jam Trading Enterprise. I dance here on your man neighbor for now, man for pay. No money, dear chile. My mentor don't cook ventures. Samson and manager, Mr. Tete. I want to say, oh no, your manager. Oh, don't cook ventures. Eba chooses your mama for niaje. Obi etimi sere de nsa bro na furu so simply because omo tonia ma papa o. Eba cho bebre. Don't cook venture Ahenkan chero.
abi se unim dada se obeye program bi okuremu na se wan ko Donku Ventures na se kokko ne na machire ho a wafum kwan cash edunti bomade se on Donku Ventures bedin sa so na yemwa na onsantumi nka ne ma papa ne bi se ensa na opede adi ujuma eye Donku Ventures ensa no ne ubie so ana age tofosh ene ne keka ho ni na no eye Donku Ventures ensa enensa bebi etonsa ye papa na woto so anebo eda fomboko jumadie bia udidi bie aso Donku Ventures ensa no ne ebro ne ne emro ni na no moton me pa cho bebre sa o pa ara se bia make say na o drinking spots na pe baby akwa kotu nsa akoton wa eye depo ba ko pe wokroma Donku Ventures me pa cho your Sunny Star Prize near Jubilee Hospital aboabo da me road ne so a se ofi aboabo na wo kwa eya hwe onsani fa so ya o ufri odan so e ba aboabo a yo onsabe nkum so e ho pe ni etu a be unse ahihye crate ahodo nyina wo ho na no ya ba be din sa so otra Jubilee Hospital insuo no kakra bi e ho a obetimi afre 0555 486990 0556 252668 Donku Ventures wan kasa so mo nsra amrane Odago ya jo ma mi wa je wo Odago ya jo ma mi wa je wo that's right, Mr. Music Man. Hey, Mr. Lover. Nana Champo. Odago ya jo ma mi wa je wo de dana boya jo CJ bro sawa ma mi wa je wo odo de pa love sweet dana ti o eni ya pa ogwede eni obefo eni awowo papa na na gofre no eni abra na gati ya ayi wen ko mo mu kunu num no mo yire mu abrojire no obu afukura ma bi sa nwum na ma o madam for banko ns ni nikru Germany se bi bisa anwum wa twe na no amune nanim boa madam na say what the man temo me ba join for one prayer and herbal clinic oya de akọ e hono ayare se ni guo zo ade ase wa yare se kro mo te say you know ena se oya de na se won beton so a e ho na wo so ko me ba cho ya de bia odi beduru obi aye duedue mu fifi mu wa mu e bibi mu eyi ya de ma ne ko o pe na o pe dan edu ti bo mo de na fa ya de bra yen sama water have one prayer and herbal clinic ya wa kema boabo ekwen so a Akim State SHS omo junction ope bibiase ampadu enterprise inside wo owura ampadu atesai enti yade bia ha say your stroke, body pains, diabetes or prostate, hepatitis, asthma, infertility, burning sensation adibia how bia I have one prayer and herbal clinic ubetimi a friend 0554 480062 efa ya de bra ne nsaba ebeyi ya de na fruzo ama wani ajepa ona eba ye nchenyi na tan bia dance de tu omo no o mu di kira amansan da va one for there va collect
engineer the kromu nsamo toa Apolline ngo boga encho betrase yesi Apolline ngo kwa no muguzu amoye na still omowia amoya nentem na unim fela bia ho ne se ekwan a ase nyina omonye yina yenya hye 2024 mu January fela bia manya se ekwan ni na contract abebazo na me pa acho this week me bisawo so what me akọ Frimpong Enterprise we kodi dwa kakra na hifa na akọ there be enya ho nam kan me se Frimpong Enterprise baby akọ no there be intira ebe da no mo mfantwa Frimpong Enterprise no swag onu no wokro wadi papa na che baby a obi e badge ne so Frimpong white me ba cho bebre say we are strong kwandia now to provisions and then yakeka one a Frimpong Enterprise and there was a go is your body sign at the cosmetic store at the aba say body spray one yo and now pill ni na no obawa unsa betumi agabe Frimpong Enterprise no jubura me ba cho bebre the sense of Frimpong Nest and why you drink depot all kinds of soft drinks ni na ye tombi o ani nsuo oba onsa betumi akabe Grand Floor of Madalena Hotel open na be hu yan ena ba ko na ya bie ne foforo no e wo mobile inside GM Bank for building ni mu open close to ya na IB Bank na ya ne Reverend Ahenkan za ne yire anointing lady ne store no na di hwa ni mu brane mu awate Frimpong number no bia obefre bia ofa 0244 897525 and 0206 47 3953 and 0242 1112 36 friend says here obeje wo so ma menji awura Frimpong yire ayun when na fish the year gay be like oh no the sister ido mo bi abayo ido mo wa mintimina sana mataba wa mintimino mi uzo na bibi ato mezo Midomo Now my dear Midomo Hey Odobenio Ama wadowa Apa Mobi abara Graduate want to say Obana say well use headphone now so I go I use I damn got I want it. Oh yeah. Where di? Where you am be O fa menye biedi, we didi. Mame. Me buy say na no ani my boss am say ji go do aduane di. O fa na meni na kum. Za. Eni say wonim ade me nza na de anegum ba. O fa na de. So go to na so bi agbo ha. Ekom ne na na ni kum na ni nkum a na ni aha ndi o de no na wani kum o fa na me ni kum ajezo adidi ama na abro so sabe pe Kremusam ensam wo kromo ensam wo krom ensam number 1 ofa aseme de kan me de nam no ko ofa asem ne mu orem ko na efi yehuna no heya ya wira no a ene de manko atire o ene de on na ba no fa na nsem na bi wo ha na me fa ko Tanzania ne ayi Ukraine na with plem e de ko na to bombo amenga ho ofa sabe pepe enti wo fa na de manko atire sa ofa ye asem number 1 ko atima asene he ya ene de ofa asem yesi wo na asem no obi ha nti ase bibesi ne ade ofa na nyina yesa baba we bia we su adwuma anka memene de ya baba pon ne ho
ade adwuma memre de kwasi ada ye atwa mu yi ofa san ko be pon no ana Akwaaba be pon no ofa sa pepepe ade adwuma no osua ofa bibi nti adwuma kra osiane de mintimi mfa ntudwa me de ne mate ne ze osua tele adwuma eni ni din ofa ye abayo boa skano to niam de be pon ho se de nyina enim no ofa abayo di meye nkoda de tinya kum abayo na firim yeze oba Saturday ne kura ba be siesie bia oba be program se ne ade chinkwasi ada na Akwaaba be je ne samba ofa ogoda ya wa so bibiem ofa na me ama ne niam ne kura yeze ye disi wona da ye di ni na otweda na de niam na di niam na di na wotwe no yeze di o ofa me ko na esu na ni ma me su no mentimi ahwe ma me neni ofa asem na ya ofa asem na ya so na ofa se ma wie na we ato no eja wa onim se Ghana ne ye wo no yesi start ebi se no ni abamu ebi nete ena oja no ena obi se oni obi nedi ne kotu adwuma ni ena opo ne ho no oja ne pa no ena ne pa ne so ene okunu na chese abo mu mi ni nyina ofa me ko fie ho ne de ne areho ogwom amanfo kasa ofa nsem so de amanfo kabi Ghana ne yesi ofa wo oti okra na ofa sebio se wu kra na ahwe ya beka se japade nti ofa asemi na meku so na me mu hwe de wani brade ofa me ne me na de na no me ga ba ku wanye ofa boa ofa enji asimesu achima asene no okay asimesu wo achim asene no okay ofa asem na 2 kwa ofa nim se nyama bi koso okromu hanom a hon kroma kro ya timu ofa kromu ya timu ekọ odan hanom sai odan boabu kro yi ofa nim se ebo enyumre be 8 9 ede kona ofa SDA ede ba tilapia janchi no SDA ne ye baby a razanda wono back pass no o ti razanda kakra razanda na okọ wenim kakra na fiti ho ba nyina efa Akim State enim ho nyina ba be si tilapia no sa ofa na si wo ho de ekoso no se du enyumre from 8 ede ko amanfo etata amanfo ho no mo yaze we oba mpo de ne wasam o mobo wasam o mobo kura mobile phone na ni atwe se ka say hey bring your mobile phone na police patrol team no omo wa firi krom ana wafa mu wa krom ho ana wafa minim somada wafa ka chom no munyane na no kwazi adampo de woni maame bi a oye ndomi no yaze abrante bi wototo ne dem no abrante bi akotwe sikasi sa wafa menene se ko di nkomo sister ne se ne nwan za abrante ne camera for bring your bag nipa oze otwe sikai no ze obeka brofo ose ni eje wafa sister na se so opoye no utimi se na nipa ne moneta no nje so nipa ne twen ama ye adwuma ma ohia otimi se sada no otimi se oye adwuma hie customers banti nyina na nipa ne monitor no njo so wie ye odi ni niam sisi so ni ma otumu na okra credo ni mo soro ape na nipa ne twese kan o say bring your bag na o che ne bag no o say nipa ne fa bag na ka hum boys any patrol team no munya adwuma unim se kuremu yete gang bi wo kuremu ofa ba we kuremu aboabu kuremu ofa ya pa me prime bi misia bi yes so ko ga ne wana do no na unim esika wasa amanfo tuya no mo ye adwuma watchdog for no omo ntua o omo eja e pe na boys ya tie si kuremu ofa sa de na boa o unim boa pa ofa me ba adwuma mu ha sei na me ba no me ne kwa me pente madamfo baako safo ko di no ho no so wa atimaduasa e na okwaduasa enti da ho se metwen no ofa metwen na bobe 12 no ma metwen na 12:30 to 1 am si da bi me kofie enti me du ahfie na enim ho no mo e na me sia papa bi na etuo da no kon sa kra aba emfia ho no kra tai e na me se me kwan fa e na me se me kofie na me se me fia me kofie na me se o me ho me ba kromo hanche na me fie wo boiler ne so ase ho no mo e na o se eni odi weti ni ma kofie ofasa agura papa ni di metia edi ugo vie nti hedu ba bi na me so sign na me fie ni o se da bi ko rem na me wo se na de ofasa pa na me ko amra me wi agrofo mantema sa nti wo fa yedu ho na me bisa se e friend sen e na o se o ye friend agenda ho wo fa adwen ofa ina me nim da mense ofu okura ho ne wo ofa adwen no oya fa di sa de na ekoso okrumu ande na eye papa because eba sama krono no
Ebrase. Yes. Ofa. Yes, I'm man from Jeska no. Ofa said ya o ka sem no omu jai omu jai ska tua man so for. And now fish moment time wo ya che ba ko. Ekura wa story ni kura. Ofa story ni kura me. Hwe. Na ofa ye di fufuo no na o no ho nkwan. Ko. Ofa. Sa de na ekoso omu so mu tuatua ska e wa abo kuru mu na ye de ma omu patrol team no. Enya mo na waso tuatua waso tua bi. E waso me tua bi. Ofa sa be ofa mo ba omo pa ene ya na so kira mo ma e betua. Ofa num so mu ja ya pe na me fira mampolo. Enya ma talk na wo ye. Ofa nya ma talk. Ofanya ma talk say we dey yen nyina kika sase fi so betua because edu ahomanche ya na mo go wia wo vie wura mpo ante ofa mi fira mampoli point be di bro ya ofa mo wia because ko mu kusu tieska enanka amanfo no enantinati kroma ahomanche anka we nyina enkoso okay ofa asem number 2 ko we ya number 3 ofa number 3 o asa wo pro ho ofa mi fira asem na eyeme ya ko ofa ponche anka ebere no bia besisa no kwa ofa number 3 ko ofa num say eye new station honomo camp bi se honomo oda new station ofasa omo fre ho asene camp ofa enu asem ni esi wo hono edi asem wa ofa na unim asem no esanso yesere ofa enu ye wonu man eti kronfo na ni podi dimka no okratu kronfo na ni podi okratu oso ba ma shutu no de dwane na okọ na eti na omo de kronfo ofa we na obi nya avem no kwa jire kronfo ni tina honomo den hwe etuo na se ankola bronya etuo bi ofa mo omo sa akoye mmone de agina ho what the wrong face mo ofa de hunahuna wom ofa face na hu kronfo no so etuo ni nti we tina me no say na ye bronya tuo ofa ebi su akukuduro ana ofa we bibi sere ni ase say ofa wanum say tuo enye dwuma enye tuo papa o na di bronya tuo kaden kama enye tuo papa na bullet asa dem go de ko wrong face mo yes fish dwane so nim say tuo ofa fish dwane eti ya che no ofa o mate no asem o twa to de ofa o mo pra ne hwangasa ebro de o mo bu bi de si o mo kra ne say okura you toy so you tuo na no kra ne so mo bufuo o mo po ne papa ofa asema me try to ofa onum say emanye de wo de ti to o mo so a ofa manyo ebi mo nye ofa manye na ofa obi bebi sasede nti na meka say manye ofa tie ofa enanu ada kuma ase owura bi so wo honom ena baba asantimam kuma ase asa oti kokoso ye den na sports for no itu ye honom ofa owura bi so wo honom na baba bi ba ya mutem amesra sports for no yesra mo ye wia mo wa mi oba na obebo ne pa se opese okoku ni kuma no mi nkoku se no so ni kru free fa wa bon ba so o se ni ku ori ni ku ne wa Ghana hanum se na ni ku tu kwanko abrochire ai va UK anazan ni ku ne ko UK okay na wa fa wa kwotena ha so many years nti afi na e also oba back na onu nso oni ne former boyfriend na oni ne wo hansa no be ware be ma no ni ku ne ko ye no ne be ma na sanso akoka mbom amanye nsen abem asi nti se ni ku ne ba no nso nyema e be yenim gwase nti wakobo pa se o munkoku ni ku no na wa fa onim se nyame ntaade ne pa mkobo ne pa nso no nyamesuro wo ne mu nti ababawa no ene ne boyfriend no amokobo ne pa ne wie pe eno nso ko police station ena okọ card yesi nyina se o se ni ababawa bi o se mi nkoku ni kun akọkire mi fie ho no mo ne time me famra na ade okay nti so frame pe police for nso mo so mo nya ready me frame ne yakọ ofa ampania pa police for nso de o se yoyo ababawa e frɛ abrantie se o that say ena be kumi kun no ne police for no call na ofa no masemesi wo ho no mo dabi o abrantie ne se odu ho no ofra ababawa no ofo so no je so o bra ye wo room say o rather dem ho no ma e dan to so 3 no right side e ho na menum ku ye bedroom wo oba no e no ka je so na me ku no kra wada hati na me de aduane me de aduro egu aduane ma no wa man sleeping tablet sa offend one chapter sleeping tablet also de aduro egu aduane ma no okay eti wa nom e no wada ko etiri se de be ya ne kum ne be simple enti de okwa kum papa ne so odu ho no okra homa e no de chekire papa ne nan nti o chekire ne nsa no otumi se na eduro ne eti ne so nti ye so osole e de okaje nse so onum na se wa o we twa ne ti o de sika ne be wo no ene ne ye papa da ho no mo e de to ne yire ne sa ne se onyere ompie me ho ana police fo ne so ejira gate na echi okay ofa na onim de esi dabi ababawa ne pie fidem ho apɛ no ko gina company so no tietiem kronfo
o ba na mo nagu no wo fa wo ni obi aye plan so mekuku no se dem ha titire ku meku na wo za tie tie wo nti no me tie tie kromfo why na police for ni pie e do ma je no e na mo ti ababa wa no me da se fan ka fridge no pe bi adie no e chena ofa fa fridge sabe pepe o chira won share yo ye keep your suspect no ntie nka e sabe pepe nti oba na nka oku ni kunu oku ma se nka e no e chena ye be ka ne she Mirindi kwa kunkroma Africa se Abisha afọ ede agokan se mu nsema eba eja ba Dr. Kwame Nkrumah ne nana no we ya ne wofa se ne nana o mi nu mo pampamu se papa ede awurade ase enye bo we ya nko ni 3 star abo we ada ho mama boy na nya 3 star ne mo maso ahyere nte se kanea ase mantian faja tudo ezu adogu so totoro aso na yi kwan friends ja kwan ja dem for kwan eje kwaku bibi aboko de oh yeah yesu adom ti bi fine that's what team come there maybe I find it gina na so say you know akrabo gina na so pa gina kwaku ya ba ejuma onu say anopa bae nse mebiri nso asansi te say san so ba ne be kan nso e wo bo mu e wo bo mu yadwuma no hwe obi akọ we na mo ye didie yadwuma ni we na mo ye didie yadwuma za asem nsi ni emeka na yenko e ba bi ye za brante bia ne yira ko proto se ye nkuni kunu ma no na onwale ne boyfriend what onte onkuni kunu no onwale ne boyfriend atu ni wokoto onte echena ma de se maka mi kan Canada ma no bebere na anyo nti wo so hu na na ofa ho adwe so ho na be yi ana ne wo ja ne ntam eno ano anamboa o na no person ku ntam a no wa ja no ako tell baby anyway so ba ko phone boyfriend so ba ko wale hwan ene manga o de wo ja sports time okay yate ye be kwa basisi anti no Yes. Into them, for once again, yes, and so Mama Jubio at the Ahenkan 93.3 FM, Akwaaba Sports, and a ban a Yanuanu, Kofi Ejiri, AJ, on him Ben Mauli, and Ansemne Bar, or Penny friend Joshua, Corbina Ejim, now for Raymond, agitated Mr. Rat, and so Elbu Chidom, near the update details and more on, and so Bania de Cano, Asida Elko, at Jama Raymond Baba Salon, or Baba Debia Mekachero, or set with CSU home. And Bema no mano hono munjin femfemino na mi bianso enkoso kama odu wani echire mom ewo achem odan Roma Junction Mr. Sintim ni mfe ni munchem ho a no watime locate Raymond Baba Salon na mo so aye otiri ho kama edema aboabo so no eye Bompire Junction eye fitting shop ni hwe nim ho a na won so betime locate Raymond Baba Salon na mo so aye ho kama na won so ho aye fe eye 020 840 0859 and I feel 055 271 6777 last one enso 026 810 3225 Raymond Baba Salon ana ebu echidom na nsem no ye dia beja wo Akwaaba Sports ne so ye she nsem na se MFM Ghana Premier League ni Nyankopon adma de chena games aka chi no etodwa Dream FC ebo Nation FC 3 p de chena game no enso etodwa mediama ene akara se enso ebo Nyankopon adma de chena midimu enkomo no e de ajawo emba no so AFCON eba so 2024 no qualification gu so ayekoso Morocco enso na nyame aduma ono so be host tournament no na bibia akoso ene ye banana game ba ko egu so ayekoso Guinea mba no enso no Mauritius emba no diarin tem a nyame aduma echina ye update ni nyina enso ebeba echina nyame aduma e ya dia games we enso ayekoso e wo mba no AFCON qualification ma Eswatini mba no enso no Burkina Faso mba na ebo na fe Ghana Black Queens embano enso ene Rwanda enso edi ehemu Ghana Black Queens kwa away 1 p.m. na game no enso eba so Rwanda din common ediama 1 p.m. na Uganda embano enso etina fie no maton sade afre Algerian bano no mso di omu game na bana fe 3 p.m. no Egypt embano enso atonsa edi afre South Sudan embano no mso di game no aba yenda ni ne remu awo mediama na ni komo emfama na mediama head coach no Perfano Evans Augustina Dote wore nsem kakra de agya nanumre Nyankopon adoma de tenam ne akaran for edi eboni ne wapana kasa oso ne de emfa ho semwachi horoya aboma kare me semwachi mbako no one de odumi enso embutim bia bomfia evisa akaran boboko no last season omo chiomo a omo ye media ma ho awia eni tie de tenam kohia mo ne de omo kwayira mo pen se de be nema ebe koyi ede amom
Well, as a coach, I will never underrate an opposition team. I must be honest. The other time we played against Accra Lions in Accra, you saw how transpired. We lost 4-2 massively. The same Lions is coming. So we've prepared. We are ready to take them on. We have to pay them back. I'm not coming out with a scoreline that we are scoring huge, or I want by close of tomorrow, Media is up as winners. That is my motive for tomorrow's game. One face you are over winner for the Academy Suko Pumana supporters and Mediama. Egusu to a young Piasan Cabaya place be our team Nimua or Sempin for her bomb Nasi to a Pomodi football Kurumo or so under head coach Oniska or the coach compensation fee and my player Bia and is a team owner and so Sikarva Pump place in B. Another supporters no Oscar on a pump place in the on the Bobu, some pump place and on the Juma Oye, so a head coach. I cannot ask the player to go away. They can also carry their grievances to the club president. Because if we are sidelining the player, or if a coach, I cannot come out and then tell a player, say, me here. Next window, no, I have the authority to tell my club president or the CEO, player we know, ebia momshana monen kasa na onko. Na mean to need next time. Then this time, yeah, the league kickstart tomorrow. Na mom penalty na catch a player, say me pen and a player. Do you have money to compensate the player? If we don't need the player, we need to pay him. Now onko. So I'm saying, says, omo musika na omo be there. And the club president go kasa say about president between and I can't sideline a player. Before the season, I carried a message to my president. President, we need 30 players plus 10 youngsters. Some of the players are registered. We can't let them go. We have to keep them. If we are keeping them, the president is paying them. I don't have any problem. We sama head coach and Medium Bokuna Parfan Evans Augustine Adote Ediajai. Coach Evans Adote area no and ye defender friend Nuruddin Abdullahi and so Edma Medium and say boss ya dear china game no and so basso money Accra Lions na airport and semben I want to all kind their fans no and Nuruddin Abdullahi defender no and so be na no so no dey omo working hard as players na mum e china game omo bono ya dear nyado Accra Lions e chom last season e mo 4 goals to 1 no this season dey omo first game omo bo home no eti draw Accra Medium empe na mo penyina and so e win. Started 50 last season, we are like a modern one was but I had Chimmy and the one that we beat them to today. You work more because actually this season challenges what team and coaching so we are able to my ball anytime behind you know. I had a first 11 nail by Bama with my Odana. I had a champion to I because Yano barely determined to first team player. I can't say good side pan, you know. I got a young first match ni the season into no. Yes, I'm sure home today. I advantage man baby and you know. Yabakare yanso sire yetum yama supporters woni yaji because yabo akon pa ka achel yama chi se yabo nya Cape Coast nti yabo akon pa ka achel ntino sire yama supporters woni yaji wall behind no matter out or ninya win yam pedro klawa ninya win. Yes, NC Orion on the SBC the master, a Diana no penny, Efren Vincent Atinga, and soon na HF4 and 5 from ball penny any obio to say one a boya, your friend on Kofi Asma, and soon a Bonamono on no more pen and sign Etiana partnership bang and a down a boya, your friend Kofi Asma and them say and a Nuruddin Abdullahi, as I the source of my Kofi Asma mentioned down Fanom Bo today, Mamade Atinga Bono, Bana, Yellow Young Kakaka. Never share matches I have on today. Yabakade partnership no Kakaka originate to Yabakade matches I have bonya you make sure that you the BB papa yada part name with I think you want and I think you were defenders and we are you want to know. Odo I think young papa is senior man adi to know yes so it's funny so you are the best name. Met to my catcher fans in the this season the one share performance in Obokos last season. Because goals in the defender goal a bit to me and Cassia ebia corner need to my behead because I easily defended the Bobby Fitchlana about your child watching. Can defenders in your work woman into me so you find your goals in my team because anytime you are strike and nobody may be able to win your go and even your penalty and be them. Strike and share defender to Michelle. The man move for to Michelle. Okay, defenders in the say your work on more now you to me your goals in my team. Was a plasma and so they best them goals. Yes, intimate Jama defender Abdullahi Nuruddin come on our no. Yenda ni remu our dream says in ni come from how our jumade kasiane so dream says so reporter toja and say Yakopon Adoma Saturday game no and so toja obi maso sere on no and say Kalom FC foi abetoja some person venua omusi aka no mo change no na si dreams for so o makonko den say da ba ya mpedifo o mo twere ko boto agu na fe o makopi mo si aka no na de mani na akoye edema na mediama and so ejina
no a nyankopon ayadmo meko na Algerian referee ene mpinifo abonidin papa efen Nabel aye Bokafa ono efi Algeria no ene bakogiremu atoyiram na fe game between Horoya ene Mediama no bibia akoye ediamom yendin komo wa crowd to folk na nkwamo ne unim se heart of folk and drive catcher say name 3 p.m. El Pubiman Sports Complex no omne club here from Eddie's Football Club and so at friendly game back ebe hye so ni nyina enso preparations Accra Heart of Folk Eddie atwen team friend in Swatreman 24th September kwesi de di anemia na Heart of Folk enso edom ticket prices na ba se popular stand ba Accra Sports Stadium master per 20 cedis ekura after center line on enso 40 Ghana cedis lower VIP omoji 60 cedis upper VIP no omoji 80 cedis na VVIP no omoji 100 cedis wey any scar Heart of Folk enso eje omo game omne enso Atrema FC ebono na master ewie ya na Heart of Folk omo physiotherapist your friend Openia your friend Innocent Ziafa enso the update aba osi players way enso ehu akakakra ewo Accra to Folk team no mayan fama Openia friend Linda Imtamji yasi Openia no ne ho aka na mo watime resume training na enkakra ono so eguso oba Gideon ansa ya boa ono de ontumi en resume training na ya kanda Michelle Sapon yasi ono so resume training kakra ansha ono so hu betimi atonedin common ediama na last one and see Openia friend Enoch Esubontin ono de reporter eba and say Esubontin Enoch kwakotena nche de ma to 4 weeks ontumi NC akan enfama Accra Heart of Folk ene kwa mono ne fa kan touch enfama na UEFA Champions League no games no etodwa na sei ena Asia ko AC Milan etnafi on Newcastle eboni 445 year by na se game no enso ahase Young Boys etnafi on RB Leipzig enso ebo Barcelona etnafi ene Royal Antwerp enso aboni final etnafi ne Celtic aboni afeboku a ye fa Lazio etnafi on Atletico Madrid enso ebo Manchester City etnafi ene Resta Belgrade enso abo Paris Saint-Germain etnafi on Borussia Dortmund enso ebo na Shakhtar Donetsk enso ne FC Porto ebo nyame aduma ukuada edechna Galatasaray enso etun side for FC Copenhagen no mso di game na ba Real Madrid enso ebebo Union Berlin ana enso ebo echna ya dim common ejemo Benfica ebetun sa for Salzburg no mso game na ba na fe Braga enso ne Napoli di game na hye so Real Sociedad enso ne Inter Milan ebo na fe last game we chena no enso aye Sevilla and RC Lonsa ya kade acherewo nyame aduma edechna Madrid ebo Union Berlin dia to Janessa Brand friend Danny Kabaya Rajana kwako prantia do betima jana masia kan era Madrid boku na dimu nkomo no ede ajao Manchester United echina omukọ Germany ansha debate ayom already team na enye report abane se Mason Mount Rafael Varane ana fi Harry Maguire we munyina enso etimi ya training na mom no omantimi anjoin player eno so ekọ Germany echina sam brantia me se wenyina out of Manchester team ni echina de eji ejagumuchi jama wane ejina na kopia se German national team se mpempem no kase mu ne head coach na no ana betoja se perfect Julian Nagelsmann no empirifo ane ni di nkomasi aka due enso edema German national team no unim se no ena kofa adwuma e Bayern Munich emra na se Hansi Flick oja boboku e fa na Bayern ena se opai kofa adwuma no Hansi Flick ya san pam no od Newcastle team na chi from England ekopie enso wo Italy no so kwaye no Masan Crofo no so etim de pento wo na chi mpremiensa asanso de ba kwa wo ne nsem a opene friend Eddie McKay enso 58 years wakwa kopie mu hospital edi nkomo no edi amount yena ni hwe abrante friend Eddie Hazard so so enim se papa ino sina kan edema Madrid boku na reporter beto dwa anesa abrante okwa no modem na se monyo ne man shedan koyie amfa ma no reporter beto dwa se Union Saint Gallen boboku no abrante no wa hwa ba kujemu asia kan edi amount yes enumere dia Antwerp enso ene Barcelona enso Champions League game na eba na reporter eba ene se Master Robert Lewandowski enumere osi from Ediama Barcelona se wansha adenum so bedi unim so already okopie mu Champions League ni ma qualification and county Champions League proper no Master mo ma she goals pa no CR7 Cristiano Ronaldo edi come with 140 goals Leo Messi etosumi no ashe 129 goals Robert Lewandowski enso etosumi ensa ono ashe 91 goals nti enumere Lewandowski enso AC form na Barcelona enso at Royal Antwerp ediom hu djuma ewo ho abuse the economy aduma de channel pebesan so aba beto so de ka cheni na edi amount ye ujina assembly for abatu bi watim dwa hampeswa so mo hwera mo ntoma na fe noa emeye assembly me mana bia nkoyi emfama no fiso won ka cheni de me said anti obi anka meton ka wo so meye ho adwuma edi amount na bia koyi edi kwa odi ane zo
kwa kumidi ande before no maka senti omo tuufo am se menya butransa se megu one month we nya se ko gu one month me kwa ma kwa skata omo ni nje se menya butrema mansa abe ku santana ya adwen se abe gu santana onyam ya okwa pray okwa ene ni ena ko fiasa bra ko so ba ya zo ba ejire na ne bra ba ya ba be fa yi ya zo yi one kwa mju kutozu ko ono so ko re salim ko so re fa popra na wo so fa kwa ma we ko mo mi jana ka sama bobla ho dada nim ne me ya adwuma yo kokofu abefu bodifu kodufu se ko via sabra kwa bate ne bra ba se ne bra ne ne bra ne ona bo kwasi akwa ono de oba ya ba be fa game changer de wanzo ono no wan free radio mu straight no ba ba ngom tutia no na ne nam che no na hoza ya kona fe kanianka bo kujaso Minia, o de otie me dasi abrawa no ama okra so enye promotion bia ni promotion papa no na aba no Festus Enterprise promotion decoder ben na open quality decoders strong combo DXTV with 1 month free subscription na ewia yasia akobama free start time decoders and also ne bema 1 month free subscription just decoders ahohoro bia na open no Festus Enterprise wontimi nsane ho na eba no television sa TCL Android satellite and terrestrial televisions are Papa B, Samsung, LG, Hisense, Nasco, and in the Kikamu Bebre. Yes, I ebemon CCTV cameras. Any air conditions are installation here free. Air condition brackets. Bibi Bia Obeto Festus on Sono Odi Achedia Ebekofi. Yes, I will wall mount size Bia. Digital antennas. Any satellite accessories Bia decoder wall stand. And your buso our Festus Enterprise. Sheshe Festus Enterprise actually quine. Ewo Achim Odan oni chu Messi ene ye animhwe Festus ewo 0244 515849 and now 0269 305785 Festus Enterprise decoders any TV papa ahimfie Entiana no fast ne yede kwawie yenti sofoka say enkwala no yem break it 12 na mpenifo no break it 6 o'clock to 12 pepe na fizzles food edi maduane ebre me chese sofo our daddy abre me no 12 pepe na mo de buy na me gi right there na dem say fizzles adwuma fo money to edi say aduane no so ye guy neat fizzles my idea chese what die na time no pepe na mo de abre nti me gi me de na say me di me say me de me fa 3 bia nyo me de service come out dem no fizzles food ma drum me aduane na de ma me person di me say me ma no penifo making me fa ma no nti fizzles omo ye order bia say engagement say party say wedding just ni nyina omo beje ayama fizzles food e wo dan bo abutu afi junction order no fam bro it wants to fizzles food 0242 992579 and afi 0505 666948 now also place you order Ago Adeshimaima. Min Cranibone, Frimpon Enterprise, a Jumawura, what di papache, intina maniagisano. Namini say, a chim down in Potamadi, so whoop provisions pa do matwa. Ahenkan, send up provisions do munina, and the electrical gadget. Nina, our Frimpon Enterprise, a Jumura, what di papache, a chim down Mandalina Hotel, as your pay, and a Frimpon Enterprise, say a babamba, me just security sudia, cameras no 24/7. Ejinaso, unia, na mi be PM hano, neko, neba, and you many say your tea tomatoes, say your fried to, say your mo, say your biscuit, say sunflower, say detergent, and now milu, milk, oh my God, neko, neba, bibia wope, sanitary pads, and a padlocks, bibia buzuze tam, our Frimpon Enterprise, a Jumura, when di papache, a dear bia wope ato akogu stone. You want to do so poor ha a hucha a papa the wonderful mamu pe product bitch says sugar toiletries milk drinks any communion one need ya keka home akogu shop there money problem cry Frimpon Enterprise drink depono our Mandalina Hotel Abronsano and a bempa friend our 0244 897-525 and a 0242 111 236 Frimpon Enterprise a Jumura what di papache
Ebrenaso. Ghana Premier League 2023-2024 season. This is a soccer season. Ahenkan, your best radio station in the East. Ahenkan 93.3 FM at the solid sports presentation and the live commentary every all the league centers. Bro, Shannon Self Frames Oil, Energy on the Go, and then Ahenkan 93.3 FM. Edwin Tuma Boma, a few way Ghana Premier League, no, baby, be a commentary battle from no, Yegina, a Frames Oil, and Ahenkan 93.3 FM, and the commentary, bro, Anuti, so we are driving in now, perpetual papa, diesel papa, fuel, I would be good cam, Nedu Bakwajojo, Nedwa Bajojo, Mankwasa Engineer, a Frames Oil, Yay, any affordable product, say diesel, and now petrol, your bonnet, from you, be idea, Anuti. Baby, be aware Shankania on them. All Frames Oil filling station per move out. Now go boom. Frames Oil, energy on the go. A few way, a Kumasi, Asante Kotoko, Matema, Phobia, Accra House of Folk. Never say down till the bones are rotting. Great Olympics, Olimashi, Olympus Conson, Dreams FC, Mediama Football Club, and Avufra Aka. Messi, watch out for your sports host, Joshua, Kwabena Ejanim, Anna, Kofi Ejiri. Yeah, the live commentary and Bremo live on Ahenkan 93.3 FM. Frames Oil, energy on the go. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow, and young offense Wabek. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samaya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Yarientimu. Sasa dear, a man for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance say, and Yarua who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarua Cassian Kaya Wutini D and a honka. No, Yamwa suing no, a boy who buying every home. And now pa one dada, no monum doctor and rono, and num imbusaba mesanoa, and more who are deep pinti. Ya womuntim pose, Yaria Esomo. Imbusaba mesa, a walk kanshi, and you may move bia your toe in row. At to 0246 208496. Imbusaba mesa, police in no edrono, and Kratway FDA. Asayasiye. Soloso means Rodipa. Soloso means Rodipa. Hey, now by school ben no nyai. Wait, wa bo. Missy, BC your coach computer placement when you be Sanya wa fana ko school papa. Saka wo bo modern the nickel living bread school compressed. Akwaaba no akobe 6 ones. Na minim. Ene ma me mo chire mo. Ya ana e ba ni BC 2022 ye di kan ewo Prim Central hanyina. E ba ni UC Mass so the whole Ghana. Ya ene hurudi kan. Aban pra boy abaso. Ye teachers for ni good from crèche up to JHS. Ya ba je obano entete ye de. Obefa ne kwa. Se opesuku a omochira ye pa de a. Ene na eye yen living bread school compressed. Ene wasa ode obano eba. Ya kwada ba kokra compresect. Wonya 8 ones. Ama oda MP akwa bona baso e wo suku ho. Ama the free scholarship. Hey, wait a minute. Na school to say they met me to home fees. Yes, school fees ni ye moderate. Ketwe bi e kura obi obetimi dia babetua. Enti ni hia ne se ode obano ebeba. Se eba se obano kura ye man scholarship. Ye be man be free. Ama na sua de awi. Hey, kwaku we de cheme be won. Ye wa kamoda se udru akema boabo adotay junction ha. E kwan na da ho na. Ye soundboard esi ho. Obetimi afre ye 0559 398499 and now say 0204 714040. Ye sign so car. Ye betre kwada no aframu fie e dia basku ye pause a ye sign e do mako. The living bread, the best among the best. Driver,
Bejina, na fa me ko obade ensa wom herbal clinic. Na me fa mani ko twamansa ko ka dientia. Obi ade ne yade ko hono mo a. Won fa ne yade ensa mafie bi. Na onya na yaresa. Wo fa ni besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo say yade bi a ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Ujale na wuti wo ho saa, wuti wo ho gria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia help ya wudi kopie mo obo ade nsa wo mu herbal clinic a wo mbeti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo wuntumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broso ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bia help ya obo ade nsa wo mu herbal clinic timi say te say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free bitwika wo krom ha obia formation ya ne ho adanse enko an odie doctor no yade wa bene kwana kwaja yalehwe obo ade nsa wo mu herbal clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372. This is the day that the Lord has made. Victory Assemblies of God International School is at 20. Enunti amafo yeba bedi afeda yenya emfie aduonu nyankopon ayebi enunti ne yedi dwumadi ehyehyso nyame ya adoma 18th September 2023 aye clean up exercise aye Monday ni Tuesday aye 19th September yeba ye floating krese efiri osrase kosi achiase hobe chisa Wednesday no aye 20th September inter schools quiz competition ebe baso nabra suku obedi kan no obenya chede Thursday no aye 21st September eno de ebe ye games nko a ye be bompe ye be bobo fa ho jimubi na 22nd September aye Friday 2023 eno ebe ye the background ye ne nananom empanfo ebe hia na kire se ya da ye dwumadi na di aturo bia ewo akem achiase Presby School Park Hope se wo bi wa sembisa bia on from Mr. Forsen ewa homaiso 0243 620028 ono no ye school board chair Mr. Bafo ono no ye planning committee chair frano 0544 47 5071 anase Reverend Frempong ono ye proprietor ewa homaiso 0244 17 39 87 Fawu Shemubi Victory Assemblies of God International School is at 20. Hooray! Download the Ghana Waves app Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download CCA, air free. Ohima mianka mbojuma ewompem na asema yame wompempa o menua kawakoma ato yem amaje herbal clinic esa enyadewa nyina wonomo esa enyadewa bi te se bema wayemre ewompem bema wontomenwo wo ema afemu nso amaje esa enyadewa bi te se asekeka wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amaun se sei krampo na mefe dware bana so me ho keka me de se zongola chichi ena achimio dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anase woni pedue nyina ayemre wodane weni ede kire amaje herbal clinic wonomo ewo emfidie wo ho a wonomo ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonomo amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan apoabo any gas filling station no ene di enfeni mu fra won ewo telephone number edidi soyi eso 0244 877 840 anase 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa I swear. Nyamia nim nukure ni se bread Dania. I was also Danny B. Preferland Hotel. Wow, what a hotel. Messi, mitrima me do. Me wa fi wa hen. Besini ko Preferland we can see bien. Esan say, bia bia o kopel as what do fie. Bia bi wo ho. Management no so ya tight. Wo mo nipa ho do. Eni to kra ni Japan. Besini ko Preferland Hotel. Se wo di birthday party. Oh worry. Ana ye na de wo ba fi. Program
bia Bora Brifaland Hotel Adentia or car park kesia or baby green grass and Quadedia Gro Kama Nanipunu Eya Kono be international standard Ujalini na Kone Safa Filtemu Punus Ujaria unse yes Ujalini Pensio A Konankasa Brifaland Hotel or Wadaya drop a bray as a Ujuani Bra Unya Busanbenya baby ada na so no kanji go no problem e bonus you cool enya nunku so pensano ma outdoor bia ya tuntumbo Brifaland Hotel enyum chechia so abri bia enti achemu dan man so ene ne mpatamfo ni na cross for mo ho Brifaland Hotel bamamo nani masem de bia wo kwasia de bia eye pool party esanso e mutual special brabe didi na se dwale Brifaland Hotel ewa chimanso wudu ani akyere achim dan kwa no so na Presby School na chipe fresh 0551 187 926 anase 0507 640 302 Brifaland Hotel fresh sia na ya bama take it easy. Why yes Akwaaba drive. That's what it's Ahenkan FM, #1 station. Romantic, because I walk, chilling me, checking me, feeling me, digging me, chimono, wine up, shake it, one of your, tickle, for me to make a boom, we are too late and come to a
in a zoom, boomerang. Yaga not in a boom, ya make a caricature. To say a cartoon, me your double phone, me balloon. Kamalu, kamashu, bugalu, kabachu, fausa, womani, samuwa, anyawa, on your hello, Ashikele. That's right, Japan James watching us live. Ewa Accra. Or CCU Anchor Freakers. This is Obina. Obina, how are you? Holy God. Oh, yeah. Now, Yami Yadoma, Echena. Eya me wafa say Frederick Ofori oye soja ni ya me ya do my trend birthday. So happy birthday in advance to you. Our Merima battalions. I just no mo ye me man muntiti bi. Ewa cry. So happy birthday to you. Yankasa mo fasipa. Iko no. And never address. So Freddy Kofori, happy birthday to you. Na uye kuya nishuna se wuti emia enche biana yade insam ha eba. Last week di asembi waha. Na bema no ya bone prona umie obie na ono so ne sad story ya bema onso wate ti tamukuju baumis sad story no ya the moon fifi mu beba na before that no offer eya drobia eya kuafo eno mu yusu se uye kuani ana wape offer ayusu dodo na afre ne wofa unya bi yusu ebetimi aboa pa. Yes, yetiane se HJA Africa for no modiaba. Unya bi ebebo organic liquid fertilizer. I will be you should be doing what dance say the pacho rice, maize, cassava, mango, cucumber, tomatoes, onion, watermelon, nyakeka ubiano. What do you be ultimate desperation? We bet me use 1 liter for 2 hectares and as a 2 acres. I don't think more than I used to be. Okwa ni agrochemical shop a ebi wo ho. Titiru mu amwa akemo da monko tells and tell agrochemical. Ena se okọ ahonto agrochemical. Monso amwa abena se Mr. Jane ho. Owa Asamankasia Farmers Home Agro. Owa Chance
Bisque Agro. Pepacho New Abrim and Coco Abam. Kede Baby Abekobia. Betimia friend 0257 315132. It's the offer is good. Unya be good well for swa ebebo. Yame ya doma Thursday 21st and Marching Foundation fundraising ceremony no ebaso ewa Ahenkan FM anima. Iti mo ya to yen sa afre mo bia no momra meka ho. Ewa Ahenkan FM anima ya ye foundation ya ye de ba beboa ona NBA so atiase ano mami bi mo ba ha na sanka ye huska dawa na ka atambi ama o enti fa ho she mo bi Marching Foundation building a legacy together powered by Ahenkan FM 21st September which starts the Abaso live and up 8 a.m. front court of Ahenkan FM. For any sponsorship we'll be to me afre ahoma 0543 350934 obia ya tu yan safru bibia meka na yenye na yenyina ka bomu you can build it. That's all for the sponsor for this one. All for real. The flower, Eya Jemeso. Ama Eya Jemeso. It's what I say. Odra Bosindalera. And all the Amatu was it. Tomato. That's why I cheer for this one. No brand no dear. Ayampa. Ma mention na kakaria po. Akem asene. Ohe. Ana ma joe. Ono pay for you na. Oni in for your gas ni na.
Avia doku a won te say. Avia doku a no timi lodu kube ma ana brode e. No de abreme. Yam ko din say. Abusha fire den sam ha bana we krata bi a oba bi atwero e de abre yen se asem bi ha no nti yankenkan ofie a wo tie yen na oje ansa afri ye ho ti yankenkan wi a yemie phone lines ni tuna amanfo nkyere o madwo no pa futuo e wo ho nti mi angaza mofase mawuli wo ha me manaken kan krata no na wa kyerɛkyerɛ mu e de amame mawuli moto ofa bibia boko de anyame adom yɛhyem de dawrade ase wo fa me ho ye kakra na krata na wo ba ne kyerɛ ba ye na me pese okenkan mu asem ye wi na ye bie phone lines na tum ye be bobo kakra na bie phone lines na tum na tiefo abam send you say owo fia wo tie ye no na ni ebebe mu a ebefiri mu ababia o de abone bra yetio okay ofa okay enti ofa ni edi kan abawe kyerɛ sɛ sorry mo mfiti fon fan cheme o ya maame me ka abawe asa me classmate no no ase o mpeni fon fan cheme ben vo ni ma yitie mami kyerɛ sɛ amanfo nim nenne okay ne voice eye ade amanfo betimi a recognize in tempanti no na enam so watchro krata yi na ne opeso kenyina ne sɛ oni okunu yes aware beye 5 years ni na ware no ono ana ma ware ne baas because ono sebe wabobra okay as wabobra kra nto sebe yeah wabobra yeto sebe bi go obi nyama obi okay nice enti wabobra na oshia bema no ana otehwe bema ne dom na bema ne nso eni adwumaye no no aso bema ne kakra na bema no ebegina ne na so ntisi de abusua no afami no nyina gina mo na so a bibia akoso kama de momo okay na obo ne mami amane se sa brantie no na that time no ya brantie ntimi nka ne sa nti sa brantie na opeso ware no na o mame empene so no so yo wabedo bema no nti enye hwe omonti aso no ware no na atena be 2 years ni wahunu nti omon ware nti na ye hwe mo matwempena be 2 years and some be ware be 5 years nti be fan 7 years o matene ni okay na first nyinsem bae owo ye 50 minutes china kwara ni film okay ana osan anyimu bio osan wo ye akwara ne bae no wonkwa ana akwara ne san film eto aso 3 times okay nti 4th time no ana osan anyimu bio nti onyim ye no na se bema no support no but na ta 3 times a onyim na ase onyim na akwara na ewunyina mu no bema ni nua ba bema no so maame ene opapa nyina se bi o maka ba bi nti onua ba akope na eka na ho yes no onua ba ibe so gine mu be ma marijata se maame ye ode ne krata be sebe ni sika wanya ode boa no abawe ne bra so begina na so no ode ne yemomba no ana akɔgye sika duro enti krata ne mu nsɛm no wɔfa sɛ mebie bi krata no na ɔte ha nti atiefoɔ bɛte a ɛnyɛ ntoro na yɛ bi a wode bi aka bi da memfa bi nkaunda obi asɛm ɔde aba deɛ enti onua bɛyɛ marijata sɛ maami a ɔde ne krata ba sɛbe ɛde ne yɛ momba no ana akɔgye sika duro a ɔnyɛ mo no wa yes a wudi a umawu na wusu no yes inti 4th time osanye me no ana be ma nua ba be ka kire be ma ne se wakwa asoro ma sofo a hye ne nkom 3 times se ne yire no edi nkwara na eji sikadu ti mfa nchem se misiri asem na emesere okay ma me na edi ne ba na eji sikadu na sofo yem ma na eji sikadu se ne bra ne tena sa ba no ho a omenye ska all right but e ba e friend ba pa de onya bi I can see be ma ne still na be ma ne gina ne yire na chi until so shia na danfo
ana nadamfo no so be ka chen say sa na no so na yire eye okay inti nadamfo no be ka sa no ne long time friend o shia no ka sa na be ma na adwen be dane ye nti afide be ma no ayi na ma ono so akọ ne ma me nko a opapa ni ha na omudi nani nti edu baby kra ne kunu ne ka chen so ne nda bio okay because obey adwumahu na agu emfa so bi amba ano see you nti one day wa do so na be ma no ene na da by phone nti be fancy ni kunu na ne tim mbo kunu no e for so nipa so on nenda a video raping wa be on na be da abra onim ho hwe ana nyisen ko bae nti oba ne yeso obetu nyisen agu ano ma me no so sere no onim ne nyame beye nti mani ntungu na ne kakran be ma ne se da be ma ne ochirema be ma ne ye na ni yaya de se eba na wanyem no otena ho akora no owo se dan akora be se bu ko odene ejisika nti se okunu na ono aka nko beto no aba mi yachi okunu no so yinama nti se ne tutu aka ne nsem ohunu onye no ho ohaha opeso yinyin se ne guba na doctor so se mani yinyin se ne ngu nti se ohunu onye ohaha efie onu aba na betena fie ho bia omo nu aduane oba pemfo omo ma no ono owo ni sika ono na ono ama mu baby esi no omo nu aduane di omo ma no na omo di nani ofi ho no ono so nkwa na dizesi ohunu onye na ho onyi akwada ni nwa na enya kwa ohunu onye na ho ankasa yes nti sese di ono de okire mu ahwe ni tirimu sesie ya ochoro krata yo de abai di yemo ano na bibi mre ni tirimu ofa ono wati fo mo na watemo nkanti ma mi ba ya krata ni mu nsem nyina na maka ne tintim mum na mum no okay nsem wo mu nyina ni ofa abisha for yesemba krata ni mu nsem a mo fasi aba be kenkan ma me no de no nyo enti mawle wanka obede ofa me na me yoba ne pa dia me fifie ho amomo na makotena mabusuafo nche ifie na ye wanka fifie no se minim ne nyame ba enti meja ho amomo do mo mfa na me nko minchi mabusuafi na me nko hwese nyame bebo mama wo me wuria na afi ye de afi so eba giant can drive abojege udini babia o ka sefre me de Mary me fefe amakro Mary amakro bi etio Nime oba ni de anka me solo fifie ho na makotena ebusefie na yankopon ya madom na me wo fa me ba ana me hu kwa me do amba fa okay nti on solo fifie ho untum frivie ho okay 02019444850554820910 eya ahoma no yenua bi asem a eha no na odi agu krata so na me angasa mofas mauli abomu tofa edi amayen na sesie ya me kase o fi a wo tie yen ti ne obeka no odbe ya adwuma me ba try can drive udini baby a okasa free yetio we ko kunkrum africas ose me nkofa baby obi na achoro ne krata abawo ensem ha so Ahenkan na abeti sa asenyi then amika bi dey sell oba no open as bi ta dia entin de onko no bi se ti e se don kan e bi pa akala no se me eti oba ya president achama okay o bi anon se e ba be akala na yi ni ensa why e ti kan dem all right yeah that was it 02019444850554820910 eya homano we eya nsem ha asem a eha obi ena ode aba betu yendim se yemo ano ewo afutuo mu adwen mu because eha no etete no se ono angasa wo hoi ewo nisika ena wawale be ma for 5 years but onyemo ana say ena be ma ni nua ba akompaibo okoya se ne tuam ne se yese wode ni yemu ma no ena ede agiska drenti na se owa na omowu no ema be ma ne sukohia na damfo ena da damfo so se ai ne yire sa na ne yire nso eden eye enti na one ne na takro da sore ye no afoso ne na da ba ko
ɔno ne die ano onyem ye sisi a wonyem ɔmo tete ne ofie o ye no aduane kra ye ma no ɛna ohun ne onyo so ntu akwada ni ngo sɛ ontu mfirifie wo onye denyo ɛna ɔde aba bedan yen atwere gu krata so ɔno angaza sɛ ne voice familiar nti so ɔba amanfo behu sɛ asomasi a nti ɔde krata na aba sɛ yenkenkan krata no na ye wi a ye mie phone lines ne ntum na monso mommoa no adwen mu afutuo mu bibia mu nti wo sempa krata no kenkan beberebe wo ho no emu asem saa pepepe ena tie nti oba no onye den ana meboa mawli ana wo sese wo anka oba no onye den mene na nka me krata no se tie 40 ameka se ose ono akon ne ma mepe ba mami o mami ntifi hobi enti o mami ewo ni fie different o mami oni fie se mu ska ofie timi anka me ko mami ho bi nso anope ni kunu no oh brother don because o te krata ni mo asase no ka se na o mami mpene so se obe ne be man be war no mami o mami mpene so yes because kon of us share be man kro chiremu a eye ye be fan say coincidental enti sezi aso osan ko ni fie so ase o mami nso mane ma o sese de o mami ati ase o mo ware wi ana 5 years no wo a na akora na wu senka nkora no wo ne yemu mpo adi ba wo mbeba mo ho de den enso endi jina enti na mami na sem no kan so mane wale na ye adwuma na se den that one there I can't tell but ofa ebi nso na nia or force no ne die what that sorry ya be man na day sesi nyinsia be ebia na we ba be gina ebia na nyame na so ne gidi ahwenti me ne na ka odi oni o mame nka se no nkote no mame nche no mu nje fi ni momo okọ ahwe ensi enti nyame boano na so owu na ofa ne ho asomdwe kwan so wie a na fi obibia no ne o maka ene yese ne kawa no obegina ade na be man akọ ne kwan no so tena ne ba bi single mother ahwe ne ba na wa hwe ne ba ASM na emba ni bi on family no emba enuanom ba ni bi on so a sister oman iska o sister ofi oman akuma iska afi o won na korewa akuma ba ba ji aginem kinke se won se ba ne sa on se nkuma fo no so edru ba bi ana omo hwehwe se be mpere asa omo nua be ma wale de ombenya akwadaa bi ewo fie o se ne be ya ono nso be ba be yinsi anamu ofa so ade ase eti se o na ewu a eya omo ni bre ofa yes me sa asem na obi aka me ni obi anya adwen da sen me ni omo ntimi nya adwen so da comment am say me come in create because onu oba na onu aware tini kunu nchen no obi ani asa so ohia ba sen sa oba no obi o ana na ompe ofa ni ompen emba ompe but no mutimi ka kire be say menya ready say mewo obeti ase na ma ware yes mema time no mean to me maybe I try and can drive ja kumajo ya ja apomo ya mi adom yo mi de me asa ka kra kan so ba no otu kon ma me fie na bia akra na onye e ma ne ntena ni kuru ni ho de mi se fie ne de ne dia yeah so wu wi a no nya be sa pekra no aba oba na kese woni na be kan ho atem adenti no ntu kon ma me fie because enyin se ne de owo a eno wu ye ti ameka sa ne se oba ko ne kuma no ohun yeah eno tutubu na ni nua be ma na so se papa o se boni o de won ko no wi a oba ni nua kuma no onko ni ku fie so no aware a onso ko ada na wo de obeta nua be ma aware ase na be se no okay say one state is in no awale ana sese one state wo okay 02019444820554820910 eya homa no wa dwenchere ena mami ope me ba join can drive abuziki asenefo nyina nim krope ekome nyame asunje enka won so medehie yo we dey onawu ni ama o plus amema o be post wo so tia o pa ka chense me so mfa ne wo mekire mpanyfo o so beba na asene be post la o do mlas no bia beto ama ne ntino o vem
Okay. That be. Asem we na kumano onu wawale. Da kumano onu abetref say ne bla na ire ne ba kwa jiske do wawale. Me ba cho ba ntro ne wo krata ni mu nti mi nka so awale so. Obana na wodi ni fi. Mo antro ma se kuma we metro no me bonu su dwa no ba pen fo mu no aduna mo ma no. Pam kuma ni fi o. So ben wa pam no kwa ma police for me pam ni free fu o. Because no one see what some difference ana who obema ni ya bema mo ba what now what na picture obi mo ba no two free fio one come work money free on na pe na enti me mani ntu nkotena ne ma me ho ya bi e fio no ani fie one pam say kumani fio no de trouble nya ba o be man so unu ya ba be ka se ni se ya wo zo on fa be investment dan for sa ka sa agreement na yampa ko bi wa go bi se mo e ze no kura so bi mu ne si na o ju obi anu asemadi a no ire be on pam boy kumani fifi o me de masema no okay yes so no so kura yeah that's nim 02019448505548209110 ahoma no wadwen kire ene ye pass ne fo nyina nim se mema ni ntu mfrifie o won tena fie o na ofa yes krete ya ma bitro be onu na ho ne asa ndi o ya den de by force to ekuma ya won de asa se oti nse mo tro ade ma wa asamo asene fo anim ka ne se efie ni ye ni fie yes enti ni nkwan so onu mom to fifie ofa no metiase se onu ani fie awasi na be ma ne timbi but mami kire se oba pemfo mo no no kromo ma no na ho oba pemfo a ye ma na na ho de ya ahe a ode kopam akuma ofa ana se owo nuaba ma bi wo ba bi mpo afan ono so akọ ne o ma me ye wo ne baba akọ se na o kire o papa nso ni ho na akọ ne o ma me pe ana okuni onu so koshia ni ono nso o kire mu a o ma me ne o papa nyina ni ho akọ no nso ni nuaba ya akuma o di nani ntina che se nko mu kra hwa ko mo abra bo na ya ase nti o mo pe ba wahu me ba Ahenkan drive abore udi ni ba bia o ka safre atefani patience ngatofa yetio ebra ita tembi sia se na ho odi asa eni pani na ho odi asa but otimi ko dogs to a ye be fun ntokwa man okay enti mo ntu fufu se da sen ko nyina nim kan ye enti fa na asem ne nkodosu oze hello ya wa sem ti wo ko wa on be fre no o ma tiesi o mun tem se be ma ne pe ne ire a fine on pe na if you are ba ne dia okay ya kuma ani ni nua be ma no o mun pe dum kwatuna on fa asem ne nkodosu ayan fa nko ye da se me ba Ahenkan drive o ya bo zeke udi ni ba bia o ka safre yes yes na na so bo on so fra on sen wo ache ase wo sa pepe me da se na na yetio kwagu ye en semni bo ko no ma en hu hia se e be so okay me me bi fie na o betra o eyem na ntu asem na ye se ene se sa na se dia min tu fi bi fie o na me ye fie no ma na e chi ewura no em so na kasa ne ho jo da bi wa se wonyemo bi a wonyemo ana se nti ba bi a wanyemo aduru no mpezo bi obe gidigidi ntra onko ye kitikiti we ye kitikiti asem bi a onko police onko va asem ko ba police onko ma mra na mra metu na ko ani fie o ade me di me fie na o betu me fie ba ade we ye tu kwan ko na menka mo ya menga onana e asem nana nua ba nka se ne ne bo asi afu ide oze ena make us say mami o nua be me bo baby anka no see different thing altogether me ba Ahenkan drive abo chege udi ni ba bia o ka safre apia tv ni baba o da na me tase apia yedi o oda me tie di o mo kan ni na so asu die na e ya die dikai okay adan ni o mo so ma dream because so ba ne wo tia be ma ne bo ano ana mo ti da no ene bo mi ti o oba ye no si ni dan ne dada once about the piano so dear that and the better of me no what am I no and your mom if you know eh yeah ni ma me na wan pia wa ye so or not in the 19 form
then who ye? Dear some now go for 2 years. We. And your van and Quality Mammy. Now, Uncle Fanny chose a body away in the open channel. Now on town, afternoon. And you soon yes in your own. I don't know. I have a minute or something. I don't know a jackal. Your van is reaching in Mammy, dear. And you're on in a command and call Sopo. Now on body rivers, no one okay. Yeah, that's it. Hey, happy as with the assembly ebe 2 years old. Wofa. Obi any blessing na me serena. That as happy at the assembly be say mama no. Then wo ba be ka say mama no na bia oye no. Ofa, me ba o. Sebi. Obi oba tan oba trimu betimi aye din to the extent say ono ani yemba ba awari odini ba anije eba ma ba ko pani din so wofa we dey modern apia asem we dey wofa apia emu ye den asem ana no kan dan mi asem kraten so chere say ono wa bo ne bra ska ofia so papa ko wasi ni dan ono ska dan ono wasu be ma ne sana be ma na be gina wahu na afidie how maybe I try and can drive. Yeah. We didn't need baby out cause free. Yeah, brother. Titi yetio. I don't know more can. Okay. Because if you want to my said the baron I hide dying and I want to see and I'm walking and I'm not what man. And I can send you all your ideas like a baby and say, you like a baby and call from the one man. Go back. Ma was to me, say, or what you be now, or the cat and say, I do name place. Onazaya kase obato etua echirebe madam. But I said, on this year, so car. And then you'll be able to move your dinner. We can for handmade. Now, one who will say, or the Nekuman won't talk to a cobbler, and none of them, yeah, more than, and then to fat. Okay. Now, keep the man moving to you. What do you do? All right. Yeah, that's it. Yes, yes, sir. After Papa Yasamo can say, Mammy Beccasim, your mamma Yasamo Henry. That's it. But Mammy can't do so as him. That's how the Wabaka can better know. Graphic be a newspaper graphic or my way. An opportunity to banner. Yatronic seal graphic him say, those who work at you buku. My made an asem call. Area children. Not was snatch Berman or ban on the Nassam Banny. Or my way moves be bear. Anna Embra Quansum in Ghana ha, a some cocota. In Nimsania tear, yeah, Cohabra ha, Chaquan see, Faha, you see. That's all I am is as well in chat. No, I don't make it offer. If any diao, I'm in Valasco and Uncle. Maybe I can drive. We didn't baby out Gaza free. I'll chance some more no man who phone the market. Hey, Michael. Enya bema na abone kwado ni nakuma no na wokwa asori na review ye nti na bema ne mfa ni serious na ohia na damfo na na damfo so oni ni di nkomo no ka se ne yere nso the same thing na esie hono na ma ne fa ni serious akoya asem ozai later ni mu enim ndimi nka. Okay. Yeah, that's it. I be sure for you, sorry. Mauli, Eko. Offer. Yeah. Yeah, Konemum no. If you know, undoubtedly, Obian the Huachindi, a your ban fee. Yes. But I did be a while. I did, yes, near the end, the ano the Bimkum Nedge. Yes. A yanedia, but on so share
ne condition yes any ono so no ngotena ne mame wo yes okay enti sane na nipa bebre ka no oba obetimi akotena o mame wo uwi a afi no aba be wofa owuwe kura na obenya sa energy no na so obeteki court obeteki case no legally kura no de akokota obenya sa hode ne de akọ yeah that's it midin di konkroma Africa say eyensem ha ene na de obi twero krata ba ne akenka ama wo nti mu nsem beni aba sane amanfo ka no bo mode na call ma me call na se wo ba wi anu aba betwe manso midin di konkroma asida pe se nkoba DJ Fish na akokwa so hey Meli mawisi ene efiafo nyina bobo ene de dwumade ne brɛ wo ede no nsia ka se bode brɛ wo fa sanka fide na ha ya good evening